فاضل البدری موزیکجن و آوازدانرێکی بناودەنگە لەسەر ئاستێ عێراقê li ser demê çekdarên Daeş demê xwe hemî li Mosulê borandiye bi tirs û lerz ji ber ku her demekê hat ba aşkerakirin ku mûzîkjen e êkser da hête sêdaredan. Hemî demên spêda Fazil el-Bedrî wekû her kesekê asayî radbîtin û amîrên xwe yên musîkê helgirît û qesta qutabxaneka seretayî diketin bû wê yekê ku zaroyan fêlî musîkê biketin û bi rêka awazan hizrên mirovayetî di mêşkê wan da çêketin. Lewma her demekê Bedrî qesta polekê diketin dibîte cihê dilxweşiya qutabiyan û pêşwaziyeka germ lê dikin. Ez fêrî mûzîkê dibim. Mamosta Fazil min fêrî mûzîkê dike. Ez dixwazim hemû dibistanên Mosulê dersên mûzîkê bidin zarokan. Ez dixwazim bibim mûzîsyan û zarokan fêr bikim. موزیک یا خوش و مفیری گلک تشتا دکد مفیری هسته که خوش دکد نوکه از حز دکم دمی مزن ببم ماموستا یا موزیکی اف موزیکجنه هندک جاران لبر آوازن خمگین دست بگریانت کرد و دبیجید زاروین موصل گلک دردسری بچاوین خواه دیتینه وکو تند و تیجی و کشتن و گرتن و ویران کرن لوما از هول دم بریکا موزیکی مشکی وان پاقش بکم جهزر نخوش زاروکان دمین گلگ نخوش بوراندینه او توشی گلگ نخوشین درونی او هزری بوینه گلگ وستی آینه جدی منین شری او ویران کرنه لوما من هول دایه به هر رنگه کی بیت از نوه که زاروکان آوا کم او اوان هزرو بیرا همیا پاقش کم اوین دمشکی وان دا پر بوین جدی منین شری او تند تیجی بگورم گبتنه حزوان لسر موزیک هبید زیدتری 15 سالانه وانن فیرکرنا موسیقی لعوی باجاری نهاتینه گوتن ایرو بدستن موسیقاره که میسلی نوی نی بو فیرکرنا موسیقی لباجار موصل تیم پرورده کرن که و عمردنگ امریکا موصل